Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang sudah dari pasar guys. Kita lagi beli ikan. Beli apa nih Mas? Mujair alias beli jabir. Kenapa bisa jual mujair? Makanya kak, jasa anaknya Pak Manajer Pak malah lempen nih. Ya sudah hari ketiga ini Sapo kita di Siwa. Nggak. Enggak dapat din ah. Oh. Saya coba. Ini deh, benar-benar masuk joli jampu apa pura joli. Mantap. Ini jadi yang keterusan nih. Assalamualaikum Sapoku, baru bangun dan kita sudah kedatangan Om Jamal. Baru datang Sapo. Ini hari keempat di Siwa. BE nanti malam mau lanjut. Di sini waris Kasano. Adik. Kak, Mbak. Menuju perjalanan guys. Tawai. Tapi yang bermasalah bangnya lagi makape. Agak tuh sekali-kali di kamar 77 he. Oh, nak butuh angin. Papa. Atole mala. Atole si mala. Ini bahasa aku mala. Cari apa bang? Kompai. Hah? Pasrion kompai. Dewi feng ke apa ref bang ya? Oh, aku keren bapak pegel beli ini. Entre nih. Bapak pegel beli. Wah. Ya, agak selada begitu. Bila kerja sama AO Production. Oh ni maga tetek ni olah. Apa capu angin na? Anu guys, lagi kangen katanya istrinya. Tidak tahu ngapa-ngapain. Selalu saja nolak fotonya istrinya. Kangen nih guys. Ayo.
Abik, selamat Ki. Iya. Selamat Ki, itu pada selamat. Lama cek ke Pak Reva pengantar. Delesi. Tak gelu David. Tak perlu pagi nak di timu ibe umpun. Bila Kabupaten Wajo Sampo penuh dengan area kesawaan sawah. Galung. Lalu Galung. Parang kita po. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bapak Kapten ngau. Tapi sayang ko dong. Udah nih. Tapi sayang ko dong puji sekali anak kecil. Tapi belum bisa tapi kingana pintar saja anu main-main. Dia kayak teman telino.
Pernah dulu bukan itu yang dulu pernah ikut piano. Bukan yang ikut dulu di bukan yang ikut dulu di piano di Sarung Dangdut. Alhamdulillah Sapo tuh harus selesai, akhirnya selesai juga 5 hari di Siwa. Alhamdulillah 2 titik. Nicil bagaimana? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita pulang ini kangen. Rindu sama kampung. kampung halaman. Gitu kah? Sapo. Iya. Thanks sudah ikutin terus kami dari cover lagu sampai vlog kami Sapo. Terima kasih banyak Sapo atas dukungannya. Oke Sapo, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel AO Production. Pokoknya OAOE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.